Chamgei choronokab Jeiso eng ui tugul ole omitei. Kongoi eng boroindo ne kararan neuni nekakinyoru siketestai keng'alale ng'alechu mabeku, logoiwek chemiachen akobo Kiptaiyandenyo Jeiso Kristo nekinyokome akobo tengekwokikchok. Kongoi eng okwek tugul amu boiboiyenyu yeokose ak yeokere eng ui tugul ole omitei. Kiang'alale ng'alek chechang ain kokakiro kimurtoiyot ipkiro kakisonginin Jeiso eng ketit barak. Mwoiwech bukuit kole nekisonginin kochubot. Kokiyaigei inendet koek nechubot akobo achek. Si en tengek nechubisiet nebo meet kotiachech koib inendet chubonoto atya kotiach wafungwa tugul. Kikitiach ipkitiach Barabas rumindet. Soru Jeiso chi age tugul amu len bukuit akot ngobiriren tengekwokikuk kolelakitu kou theluji. Kakiro nyalilda neo ak kapkirwok nekomokobo iman nekikirwoch eng lembechek ak ukatili nebo biik chematinye rirgei chemang'ete mugulel. Akinam weritab Jehova akikartat. Kile Jeiso nyochi kat ichek mengen kito noe. Imakongen kole ng'o noto no. Macham konai amu masoman sirutik sikonai akobo Meshia nekikiaror ak maonatosiek chekiarori akobo inendet netun kisichei, netun kikure kirwokindet nebo kwong'ut. Kainenyi kekure Emmanuel. Kisip ketachan mapema komamach kokilkilye takinoe kole kang'o chichi. Kitanai chepyosetab Pilato akot inegei yekingolech boiyonyi metwaegei chicho. Kokikikoch nebo Pilato koro olete akoro orota nekoi akoro ko laitoriatab laitorinik yetun nyone nebo oeng. Ole metwa metiny chicho. Kokoi Pilato koun eunek nga maityach akot akine akot kokakonai kole iman matinye makosa chichi. Ara is chekitupche eng betutab rani kemoche kiro akobo boiboiyet nebo konunotiot, everlasting covenant. Koyosiet anan ko koyomiset nekikiyomis chito. Boisionik kiyaak eng tulwetab Calvary ko ki age tugul eng achek. Kimoche kesa sikong'ololwech Jehova eng sirutik chetililen. Baba Jehova, yoindetab kipsengwet ak ng'ony, kakibwa keldebe saikuk kiming'ingei yekaking'uruch metoekyok sikekur kainet netilil. Toror kaineng'ung Kamuktaindenyo siyeking'ololwech komukak kokasak ng'olyondeng'ung akotyach mugulelwekyok akeeku cheityokotin amu imanda nebo logoiwek chemiachen ak korotikab Calvary cheityochi kiptengekinik tugul eng otwognatetab tengek. Ara kimong'un ng'ololsewech eng tamirmiriet eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kimoche keker ketoune kebe Calvary sikechorugei ak kinyokiro ole kitwoiseito boisiet nekikitwoisi. Eng kitabutab Korindoek kong'ololi ng'olyondoni. Korindoek nebo tai 1 komwoe kolen amwa kole
kale amu berberindo ng'oliotab kimurtoiyot eng ichek che lustos ako eng achek che kisoru ko kimnotetab Jehova. Moche kiro kimnotoni nekikiyomis ak kito nekiyochi chito nemoche ne ebeit sikokas ng'oliondoni akoyan ko ne neochin logoiwek chemiachen chichoto che ng'alek chemiach chekiyookis en tulwetab Kalvari. Ingisoman ng'oliondoni ikere kokeyomis Jehova biikchik kong'ete eng kitabunep Johana ikose kong'ololi Jeiso ng'alek akobo boisionito moche sikwaak ne boisiet nekilet komwa Jeiso kole kakokeskei. 12 eng Johana koite 32 taune 31 komwoe kolen kakobit nguno kirwogetab ng'unyuni ak kakitorta anyun nguno neo nebo ng'uny komanda ak yekiuito eng ng'uny amutyigei tugul ako kimwa ni kobortoi meet ole meitoi. Yekiuito amutyigei tugul, yekiuito koma eunek eng ishara nobo kimurtoiyot komutyingei tugul, toche tugul akomutyigei tugul nebo ketumdo korotik eng penyanetab kipchumarik kochut borto sikotumdagei korotik chemi sobon orit ko nebo kotumdogei ko kikoek katerteret ne inegei. Kaikayandanoto nekakityach ng'uny ityach biikab Jehova chekikotebe mesundeito eng kenyisiek chechang. Kingwomtoi Jeiso kokotoi amdaet kole emetab Zabulon, bitonin nebo Jordan ak kiityi biik ak kiker biik chekimi mesundeito lapkeiyet nekikwong'e. Yekiuito amutyigei tugul. Panganutik chekikipangan eng umilele koigeny ngolo chekinyokobekyi tulwetab Kalvari, chekibwone ngolin akoi nyokobekyi Kalvari. Ak kingokobekyi Kalvari koriep Kalvari kole kotoigei lainda nebo oeng newendi akoi koigeny. Kikipangan koigeny ngolin akonyo akoi Kalvari. Ngomi Kalvari kwaak boisiet nekim nebo katiaknatet akotoigei banda nelel akoi yetunet. En tulwetab Kalvari ko kibestos tuguk oeng. Ibestos arorutik chekikiaror kobo keny ak inyokosuldae arorutik choto kobendi kotesetai akoi yetun kikutunyi inget nebo kipsengwet. Kimondoi kurget kolen Jeiso obwa koek kaberurenikab kwandanyu kosich bounatet nekikichobwo koboch kotomo kelumda ng'ony. Before the foundation kikichob mapema hiyo. Nito ko Jehova nenyo bikyok. Nito ko chomyet neo nemakiyonye chomyosiek. Nito ko rirge nemami rirge age nekergei noto. Nito ko kito nekonech komong'unet nemakonu ng'uny ak kalyet nemakonu ng'uny. Peace, kalyet ak joy ak boiboiyet matakitinye eng lugait.
nikikosikei katiaknatet nekikitiachech en tulwetab Kalvari. Kero eng yu komwoe kolen en kitabut nebin tienwogikab kalosunet eng rani agere kaking'ololwok eng ng'olyondoni amu ng'olyot nekokas akot akikwek eng lesson nekobo rani. Komwoe kolen ibwoti koyomisenyi koigeny ng'olyot neking'otyi ibinwek 1000 nekiyai koboto Abraham ak koyosyet nekiyosyechi Isaac ak kikimityi Jakobo noto koek ng'otutiet. Kikimityi Israel koek koyomiset nebo koikeny. Ni ko koyomiset eng banda tugul kong'ete Eden kobendi biikab Jehova eng banda komi koyomiset nekikiyomis yeking'alal Jehova ak chepyosetab Adam kolechi tue metit akokwot eng kwariandeng'ung eng keswekab kwondo amu kwony nekisikwech laitoriat nekinyokotiachech eng Kalvari. Kale nda Adam chito neibei ne inendet nekitinye keswot nekikichup amu kikilech kakichup ing'uny akobo inye ko amu keswotab Adam kokichorgei keswot kobun kipsengwet akoprepayan moetab Maria tamirmiriet netilil eng ministry nenyi akinde keswot nekitun ngesich kekure Emmanuel yekiwech komite Jehova kobotech. Korotik chekitumtogei kokibunu orit sobondo nebo barak nemakon jogoo nebo ng'uny nekekure Adam nekibut eng kabungutab Eden. Kikilechi Adam amu kekas ng'alekab kwondong'ung ak kaiyam chebo ketit nekikolechin matiyam koi representative. Tengekto nekiyai Adam komami chi nekitakwai baadaye amu kiyai kotelelchinindet nebo tugul. Achek kityo ko kikimong'chi matara ya dhambi. Kikiman ak tengek akesiktech tengek. Lakini nekiyoe tengekto kolumdoi misingi ko inendet neketrustoni trustee nebo bororiet komugul nebo dunia ko Mr. Adam. Kero tupchoni. Ng'alechu ko ng'alek chesoptos ako ng'olyot ne neng'ung inyendet mwenyewe bo individual. Ker ng'olyondoni eng kitabuni Kiptayat Jeiso ko kime en tulwetab Kalvari. Kikikortoti sait 3 nebo karon ak eng sait 6 nebo bet koimenit emet akoi sait 9. Eng sait 9 kotoi kowa Jeiso eng kimurtoiyot kole Baba nenyu Eloi Eloi lama sabachthani, Jehova nenyu kalya sibakakta. Ni ko separation. Kikituge kimurtoiyot kinde barakutab ibindetab tengekwokikab ing'uny komugul kong'ete Adam akoi chito nebo let tun kekereket keyoe summary nebo mwisho nebo tuguk tugul. Keib tengekwokik tugul kirurukyi ibindetab tengekwokik ne noto ko Jeiso. Kumwoe kitabutab Isaya kole kibesyinech tengekwokikyo Kamuktaindet kotko makomoche kokas. Ngolen Jeiso Eloi kalya kiisto togenyi Jehova yekingokakirurukyi barakutab Jeiso tengekwokikab ing'uny komugul kemeto kotyech inegei anan kotere. Ingamwoe bukuit kole kimitei
Jeiso ak Jehova yekingotuitos ng'wony eng meenyi ko kikimetochi kotekelesan kito nekimochei ng'atutiet eng kiptengekyot en tulwetab Kalvari. Ker ng'olyondoni eng kitabuneb Johana komwoe kolen kitabutab Johana, ker ng'olyondoni kamwa kole Johana 19:28 kole kingobata choto kokakonai Jeiso kole kakokeskei tuguk tugul sikobit kosulda sirutiet, komwa kole ama melel. Kingokakonai kole kakokeskei tuguk tugul, kakesambaraisan kiy age tugul, komwa kole ama melel. Keipchi siki sumu teret nekitebe yobo kapkelieng'utab kimurtoiyot, ne teret nenyita sumu. Kikesen tengekwokikyo ak chubisiet nekikichube ng'wony ko laana inata amu kimakimuchi kewal ng'atutik amu mawoloksei Jehova. Jehova ko kergei rani akoi koikeny. Kito nekakomwa ko kakomwa ipkobate amu chomyet ak rirge nerire kimugulmet kopangan kesor chito eng oretab katiaknatet nebo meet eng niaba nebo binadamu. Meet nekime Jeiso komami meet neu noton. Meet nebo koikeny nebo kimugulmet. Komeiywech meet nekito nenyo. Ikose murecho kimi kimurtoiyot kolechin nin ingisoru keba sisorwech akichek, kolechin nin metinye akot aibu ile kokiyai koroito acheket. Nyolchinech nenyo lakini chichi mait tengek. Kolech Kiptaiyat ibwata yeiweksei eng baunateng'ung kokoch Jeiso kotwek. Kikimwa kito ne indet. Kergat chepyosona kinama reroiyotab ngoriet sikolen Jeiso ng'o nekanama. Kimwa kito ne inet nebo nyoetab kat. Kolech koboch nguno kemite tuwai paradise. Kero koroni eng kitabuneb Johana kora 19:30 komwoe kolen yekingokakotach Jeiso siki komwa kole kakokeskei akwo buch metinyi akokoito tamirmirienyi kwo. Kingokakotach siki kwo buch metinyi akokoito tamirmiriet, kokoito sobondo. Nekinam sobondo ko Kiptaiyat Mungu nekikikochi sobon nekimokoksei eng binadamu, nekikikochi chekit nekityoge eng ng'wony ko Kiptaiyat Mungu. Kikoito sikepcheita kepchechi tugul chekiibe sobondo eng kabungutab Eden. Kepchechi tugul chekikoulung'on eng betusiek chechang eng mesundeito nebo wakat ak rirek chebo meet nebo ng'wonindo netun mei ng'wony akokar pus. Kikoito sikepchechi tugul. Noto amune kingong'et Jeiso eng betutab somok ko biik chekitach logoiwek chemiachen eng olimbo Antioch kokuregei, kekure alamaliet eng betunoto Christianic. Tinye share Arap Kristo, tinye share nebo sobondo amu kikishean. Kingomei ko weritab Jehova nekikinegei ako kingong'etei ko werik ak tibik. Kakekurenech werik ak tibik chebo bounatet. Notok amune sikere komwoe kitabuneb Galatiek, kitabutab Galatiek komwoe kolen kero amwa kole ako nguno anyun kokakonyo
kayane kale amu akwek tugul ko werikab Jehova eng kayanet. Somok koite 26 amu akwek tugul ko werikab Jehova eng kayanet eng Kristo Jesu. Amu chete eng kokwek chekikibatisonjo Kristo ko kiolach Kristo. Makomukoksei kele mi yautiot anan yunonindet ama komi otwogindet anan neityagat amami ne muren anan netie amu akwek tugul ko akenge eng Kristo. Angobo Kristo ko keswekab Abraham anyun chenamei tuguk kou eng arorutiet. Memukoksei kotakele mi yautiot, mami ne muren anan ko netie. Ako netie ko muren. Reason mi Kristo orit ne muren nekiityachech. Kiptayat Jesu, weritab Daudi, weritab Jehova, ne werit nemi orititab kwony. Ko kwony ko muren, mami nekele muren, makomi eng yekaketach logoiwek chemiachen ko sobonwekyok ko kergei tugul. Kotiokindet ko agenge. Kero, kebendi ketoroti kemoche kiro tuguchu eng chokchinet. Kitabutab Ebrainik komwoe kolen kitabut Ebrainik 1 koite 3 kolen ingotep mieindo kobot Ebrainik komwoe kolen koite 3 kale inendet ko kakweng'etab lilindanyi ak itondo nebo intenyi, lilindab Jehova, ako tononi tuguk tugul eng ng'oliotab kamuktaenyi. Kingokakoyai kaundoetab tengekwokik kwa kotebe eutab tai nebo etunotet en barak. Kingokakoyai kaundoetab tengekwokik. Nito ko Jesu. Eng Calvary ko kikiundo tengekwokik. Eng Calvary ko kikitumda korot age tugul. Kito nekiyaak eng Calvary ko kiyaak nemami komasin. Kikitar tuguk tugul eng tulwetab Calvary. Kikityachech, kikiityechi imanda nenyo kipsengwet. Kingokakoyai kaundoet, korotikab Jesu kouni. Korotik che itendeni chebo eman iuni tengekwokik. Ngetach logoiwek chemiachen aketach Jesu kiityechi imanata koityinetab imanda eng kayanet amu ketach logoiwek chemiachen ako kaitach katiaknatet kele kime, kikitub ako king'et kimurtoiyot. Kero eng kitabut Romanik komwoe ng'oliot neuni. Kitabutab Romanik kebe tuwai akoi Romanik 5 komwoe kolen kale koite 8 kolen ako iborwech achek Jehova chomyenyi amu yekito ko kiptengekinik kome Kristo akobo achek. Kime akobo tengek yekita still kome. Makikenin kotisibu, makikenin kotitililitu. Kikiyoun tuguk chekimaiyai kiy. Mami kiy nekiyai. Mami contribution. Kero koite 9 kole ak nesirei mising anyun ko kaketyachech, ko kakiityech imanda eng korotikyik kesorwech eng neregekab Jehova eng inendet. Ko kaketyachech eng korotikyik. Ko kaketyachech
kesorwech eng neregekab Jehova. Kokikinet nebo tengek kokineregek chekiyoe dunia kolus, lakini amu Kristo Jesu nekinyokwai kito nekitokiyoiwech kome inendet eng meet nekito nenyo. Kitiache keeku free men, chewirikok tibik chebo bounatet, kiitiechi manda eng kayanet amu logoiwek chemiachen. Aityo komwa ndaman kole amu yekito ko ki bunik ko kikituyech ak Jehova eng meetab werinyi nesire mising anyun. Kokakituyech kesorwech eng sobondanyi nekikisorunenech ko sobon nekimi orititab korotik. Noto amune sikelechi Israel makiamei banyek koboto korotik amu korotik ko sobondo. Transport korotik group O positive negative nebunei sobondo nekikibet eng kabungutab Eden eng kabutet. Ngenyal, ingiyan, ingetach kesorwech eng korotikab Jeiso. Yekakituyech eng meenyi kesorwech kobune paipit nekikure korotik sobon aketach sobon nekikibet. Kicham Jehova ng'uny kot kokoito werinyi simalus. Makitinye kilustosi kale ako sikonyor kinyoru makitinye kinyor sobondab koigeny. Kot ketach logoiwek ketinye sobon chekitupche. Ngondoiwok Jehova eng oret ne inegei si eng ng'alechu kobunchi komonut eng achek tugul. Ker ng'olyondoni yu eng kitabut Korindoek nebo 2 komwoe ng'olyot neuni. Korindoek nebo 2:5 koite 17 komwoe kolen noto anyun ngomi chi age tugul eng Kristo ko kakeyai inendet koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo keny kokero kakoek chelelach ako bo tuguk tugul Jehova nekituiyenechkei eng Kristo ak kikokonech ak achek boisiet nebo katuyet. Kituiyenechkei Jehova eng Kristo amu mami oret age eng kureretab asista amu kale Jeiso a oret ak iman ak sobondo. Communication anan katuyetab kei nekituitosi ak kipsengwet koek oretab Kristo. Kele kimi Jehova ak Kristo yekingotuitos eng ng'ony ak inendet komaityin ichek yaitwogikwak kokakokonech ng'olyotab katuyet. Kimite Jehova ak Kristo yekikotuitos eng ng'ony. Kimakomuchi kobar yautik Jeiso ak kimakomuchi kobar Romanik. Ako Setani mwenyewe kimakomuchi kobar. Lakini eng kitabutab Isaya ikose kole kikuoten Jehova Jeiso 53 koite 11 koite 10 kolen kicham Jehova kokuoten inendet nikinem sobon sikepchechi mugulmet ko Jehova inendet. Kimitei ak werinyi yekingotuitos ng'ony. Nenyo kipsengwet chekitupche kikitiachech eng korotikab Jeiso. Ongekaskei amu kibendi gaa akemondoe ket kebendi nganaset nekikechobwech tuguk chetom koker konda ako tom kokas itit ng'alek chekichopchi Jehova icheket chechomei chekitiach eng tulwetab Calvary. Kiberurok kondoiwok Jehova ngotep koboto ongesa. Baba Jehova, ndoiwech, ndochi kastoindet, ndochi kerindet, tebi kobotech kongamu logoiwek chemiach, kongamu katiaknatet. Kimong'un eng kit age tugul amu kisoin kesome eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen.